Tenaina, fandarana famakiana ten'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenaina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Matteo, toko 17. Ny niovan'i Jesosy tarehy tao an-tendrombohitra. Ary no ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona rahalainy ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, koa raha sitrakao, aoka ho anao ilay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Eli. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo. Ary inzao, nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako, izy noenoy. Ary no nandray izany ny mpianatra dia laviny akohaka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nakeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe, mitsangana fa aza matahotra. Ary noho ny andrandra izy ireo dia tsy nahita olona, afa-tsy Jesosy ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe, aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pisangany zanak'olona amin'ny maty. Ary ny mpianana nanontany azy ka nanao hoe, nahoana ary no ilazan'ny mpanolan-dalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha? Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, Eli dia avy ihany ka ampody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Eli. Nefa ny olona tsy nahafantatra azy, fa nanao izay sitraky ny fony taminy. Dia tahaka izany koa no ampiaretany ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianatra fa Jaona mpanao batisa no nolazainy taminy. Ny naritra anan Jesosy ilay zazalahy nampahorian'ny demonia. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy, dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, mamindrafo amin'ny zanak'olahy. Fa marary ny andro be izy, ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no menjera ao amin'ny afo, ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra aho, fa tsy nahasitrana azy ireo. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no toerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, eto aty amiko izy. Ary niteny mafy azy Jesosy dia nivoaka tamin'ny demonia ka sitrana ilay zazalahy tamin'izany ora izay. Dia nakao amin'ny Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, nahoana izahay tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinampy, iray azy ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindray ery dia hifindra izy, ary tsy izy tsy ho anareo atao. Ny nilazany Jesosy fandroany ny hafatesany sy ny nitsanganany indray. Ary antoetra tany Galilea izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, ny zanak'olona efa tolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy. Ary dia nalahelo indrindra ireo. Ny nampandoavan'i Jesosy an'i Petera ny antsasaky ny sekely. Ary no tonga tao Kapernaum izy, dia nankeo an'i Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe, moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia ho Petera mandoa ihany izy. Ary raha voatafiditra tao an-trano Petera, dia nosaka anan Jesosy teny izy ka nataony hoe, ahoana ny hevitrao ry Simona? Avy amin'iza moa ny andraisan'ny mpanjaka etỳ an-tany fandotseranana sy vola hetra? Avy amin'ny zanany va? Sa avy amin'ny olon-kafa? Ary nono Petera taminy, avy tamin'ny olon-kafa, dia hoy kosa Jesosy, dia afaka ary ny zanaka. Nefa andrao isika manavitoina azy, dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjono, ary raisy izay azandrano azy voalohany,
Ka rehefa sokafanao ny vavany dia ahita vola sekely eo ianao, dia raisy izany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao. Alléluia. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 17. Jésus sur une haute montagne, la transfiguration. Au nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Guérison d'un lunatique. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être délivré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Jésus, de retour à Capernaum, il paie le tribut. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 17. Im Namen Jesus. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führte sie beiseits auf einem hohen Berg. Und er ward verklärt von ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie ein Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesu, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine.
Da er nur also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden, Jesum allein. Und da sie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt dies Gesicht niemand sagen, bis dass des Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten? Elia müsse zuvor kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll ja zuvor kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, es ist Elia schon gekommen und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben an ihm getan, was sie wollten. Also wird auch des Menschensohn leiden müssen von ihnen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen geredet hatte. Und da sie zu dem Volk kamen, trat zu ihm ein Mensch und fiel ihm zu Füßen und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat ein schweres Leiden. Er fällt oft ins Feuer und ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubige und verkehrte Art, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch dulden? Bringt ihn hierher. Und Jesus bedrohte ihn. Und der Teufel fuhr aus von ihm, und der Knabe ward gesund zu derselben Stunde. Da traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich von ihnen dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, denn durch Beten und Fasten. Da sie aber ihr Wesen hatten in Galiläa, sprach Jesus zu ihnen, es wird geschehen, dass des Menschensohn überantwortet wird in der Menschenhände. Und sie werden ihn töten, und am 3. Tage wird er aufstehen. Und sie wurden sehr betrübt. Da sie nun gen Kapernaum kamen, gingen zu Petrus, die den Zinsgroschen annahmen und sprachen, pflegt euer Meister nicht den Zinsgroschen zu geben? Er sprach, ja. Und als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was dünkt sich, Simon? Von wem nehmen die König auf Erden den Zoll oder Zins? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Da sprach zu ihm Petrus, von den Fremden. Jesus sprach zu ihm, so sind die Kinder frei. Auf das aber wir sie sich ärgern, so gehe ich hin an das Meer und wirf die Angel, und den ersten Fisch, der heraufwirft, der nimm, und wenn du seinen Mund auftust, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihnen für mich und dich. Halleluja.